say mu free hoko Accra International Conference Center do me hona na mo ye sitting mu free ho bai na no enche na say you betimi allow ama system may so easy and simple Akoma FM 87 yet we run parliament sa security no e dey adwuma na mo ye because you allow this person adeway and parliament house from main gate entrance to where omo park cars and some word drew job 600 honum kra no omo security cameras ebo ho nyina you allow this guy everywhere ho bra omo ntumi monitor omo from afar one odi ka de bom obi antumi anrahye no two obi antumi anrahye no about 5 87.9 Kumasi about 5 cars then na security near poor come on me nim say omo security cameras bobo ho nyina so em ho say omo tumi tira omo asade we esiye nipa ne wremu obra because me nim say brebi a me call several times but who drew main entrance wa police for ho a ebusa say o kwahen so what I say and san akra ya mo akwa mo wura premises wo main entrance ho ya mo akwa mo wura honom nti san kofo ya himfa no mo fa ya mo wura say fa so wura mu kra be komo mo dey omo wura ya na so omo fa no parliament and me and mu ya no say nti say e ba ne say sebi onyame mfa sa ama we o ko wura we no de bomb bibi na ahye no ho no de ko wura ha nka ko diewu we ko diewu o bro diewu nkene jo kire wo na omo no sa security na omo ho no omo say no omo fa recruit omo akoye say life no wo nipa wo yire ni yie na de o kire nsa bia wo he de o kire wo mo kra ye kuntan bobotai e no omo no nam ho kuntan security wo we me atai kuntan na asa you see say ye build a system MPs area inside MPs area parliament insider ye don't go a screening omo na se nipa no area to the premises ni ashana manawura mu sa na fei what create scene and what yeah shall say pipa I mean how can we have a system like this Akoma FM 87.9 Kumasi how just say oh we saka we baby aka we crazy no car where the omonam we baby esi no e far from miensa no a ye di ka hu no how and some of the na parliament omunye nyoma yi we abranche ne de wakwa di no nyam bransam no wadi no so what I say but I was say system no eye adwuma system ni eye adwuma yi na yetumi ebo etumi bo manfo no ho ban because say ye na medical kan say ko ba say we okọ no na okuta bibia etumi explode or the bibia hye ne ho so okọ akuku bi wo ho a enko awie ni mission I don't know what how many penny free main entrance wa uremua baby odi free ko guru baby a cars ni sisi no say we emuwa so very poor for security na won say omunyam na so omunyam na so na branch ne de so omo pe baby ni koto ono na be de chi no kenkan bible no because nyame bia nsoma no monk fast bia nkohye nyame nsoma no babia nyame nsoma no babia so ala say nyame onsoma no babia esa hadwin what I say also nyame nsoma no babia so John nyame nsoma no babia na ni abra jafache nyame nsoma se corner cost machine amanfo windscreen nyame onsoma no
sɛ ɔnkɔdi saa abɔnefo sɛm no ebia na wantene ne yie ɛna mekyɛ sɛ wɔnsoma no ebia na wantene ne yie nyame nka nkyerɛ sɛ kɔnɛ kɔ parliament hɔ a wɔse ɛdɛ bɛ nti na nyame nso ɔnkɔ paapa glass no ɛdɛ bɛ paa glass no cars no ɔbɛka kyerɛ police for ɔbɛka kyerɛ police ɔnka nkyerɛ no ɔmbɛka nkyerɛ nsɛm hunu no akɔakɔdi no mokɔ hyɛhyɛ baabi na biribi fa mo ni so na mode ba bɛhyɛ nyame nso ɔtene baabi ɔdwe ne ho sase ɛkeka katɔn so ɛde gu apolisifoɔ so nyame bɛɛ na asoma ɔbɛhɛ mɔde mɔmra mɛhwɛ yi but me I believe that beyond parliamentary service almost security ɛwɔ sɛ yɛma wɔ mo extra security. Of course. You get it? Extra security. What's a jalabia? Udua neaka oh jalabia de shi ni mani eko. Sa say wa say we jalabia ro nti ohu e o. Ndo ma yese no no de ko. Eh. Se mfun akwa. So regional chairman LPG OTA. Chairman ko mafo. Mafo. Oso pe se otun o comment kakra. OTA pa oso OTA. OTA pa. Chairman nyamisha no pe so OTA jumedi. Akoma FM 87. Se don abante. Baby o ma chechire no. Omo fa no nkotum. Na nyamekoro a osoma no. Sai nyamekoro no. Onche bia na nyame na nyekuru no ote. Ebia nya nyame a yenim na. Mama ne Richard Kumado ni nko. Nya nyame na yenim na. Yeah. Or a foreign security consultant. High Akoma 87.9 FM. Issue I discuss in Parliament.